Sağ olasın. Arkadaşlar sen kim adırsın? Dikkat et. Tak taşla. Otur. Tamam aşkanda. Yaxşı. Janagıday bardırlar bir çakırуда mı? Bir prezident'te de? Bir prezident. Bir prezident. Uruş talaş yok mu? Birbirine kıynaganlar yok mu? Navrut birbirine jardam berişine gerek. Makul mu? Birbirine jardam berip, birbirine koldu. Ana 18'ge çıktılar, emin 12'de hizmet kıla başladılar. Doğru emin şundan başlalar. Şundan bir yaka memleket hizmet kılış degen emnekeni düşüne başlaysın. Memleket emnekenin, asker hizmetkер emnekenin, doğru düşüne başlaysın. Demek uşun жақсылап үйрөнүп кеткен экен. Ана үйрөнүш bir, экинчиден бул жерде тарбия аласыңар. Туурабы? Тарбияланып кетесиңер. Эртең армиядан келдим деп жаштарга болуп барасыңар үйгө, кайсы малды президент болдуңар була? Жазгы президент. Уже дагы 3-4 айдан кетет экенсиңер. Жакшы. Мен чертем. Чертесиң, чертчи гана. Бүү чертчи. Ковуз бүсүн чертичи. Көрөлү. Başka da komuz. Hiçbir şey yapamazsın. Öğrenmiyorsun buna kadar ama komuz öğrenmiyor. Noktalar mı? Bardağın bütün keteğinde bardağın komuz öğrenmiyor. Bu yerde vakti var. Bak. Peki dostlar kaçsalar ücret alasın mı sen? O öğrenmiyor. Bardağın komuz öğrenip komuz şirti durgan bolup ketkilen. Biz şu yaşımızda komuz öğrenmeye kalgan ekenmiz. Nazırga çekti ökünüyorum ben. Komuz öğrenmeye kalgan eken. Attыңай yaşımda komuz öğrenip alsan bolmog eken dep. Ошондой болбош үчүн силерге 18-19 жаштагы жаш балдарсыңар. Макулбу? Комуз черткенди үйрөнүп алгыла. Бул да бир чоң өнөр. Кыргыз үчүн, кыргыздар үчүн бул эң чоң керектүү нерсе. Дагы кайсы күнү билесиң? Ошол даярданган машбутага даярдадым биле, макул. Жакшы. Анда ийгиликтер болсун, жакшы тургула, жакшы иштегиле. Жадан программаңыз бар сиздин. Биз сизге макул, давай. Даярдасаңар ошону Yolu ki yolun kıyın düşürsün, kışta kattı borun vurup kar vurur. Soğundu öz moynum alayım, sen orba ben oruyun atacım. Sen orba ben oruyun atacım. Sen oruva ben oruyun atacım. Yazda başka ciltimisin abayla, gökte turlas mumun turlan sorgulu. Büt tartındı öz moynum alayım. Sen oruva ben oruyun atacım. Sen oruva ben oruyun atacım. Sen oruva ben oruyun atacım. Manat, rahmat. Seçmoğlular, жақсы жүрген, дес болып қарағын. Мақұл бұл, командирлерді оқылағын, өнері үйреніп кеткілер. Мақұл бұл? Жақсы жүрген. Игіліктер болсын. Кітептерді оқуға.